day kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katam pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak nutay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Bukel, tambo-tambo. Nung nalabagat siya'y bukel, bugbugay o. Nung nangisit siya'y bukel, takit kaldi. Nung nasiling siya'y bukel, akal, akal. Nung natangken siya'y bukel, ay nyugday ka. Nung nasilak siya'y bukel, kamatisday ka. Nung nakulong siya'y bukel, ibungday ka. Nung nakuti siya'y bukel, sikungday ka. siling jay bukyan
Okel, okel. Nung natangken jay bukel ay nyugday ta. Nung nasilap jay bukel kamatisday ta. Nung nakulong jay bukel ibungday ta. Nung naputi jay bukel sikugday ta. Kulong jay bukel ibungday ta. Non naputi jay bukel sikugday ta. Siyak ni Bading Girl, si Istorbo at panagbiag ko. Che! Kasalanan yun, di ba ukong ko? Sa kisapit, panagangis ko. Siyak na pumalaki ang amo. Baklamit kayang tinog ko. Gawa po, dito na katalgan. Tasya po tayo na akalan. Uray na tara
Umakit ngem nalapsat inis ma kitkimid ma nagtibayo to'y kaundat Luti lang tinet paudi di pa maginawang sexy at ang wensan ti 60 yung ay na kailat makagargari Umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makaparuso pailat kimina Agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna Agbabaketa Kudno nga agbabaketa Di dangamin na muti ganas Di bakit akainayan ayan Agbabaketa Kudno nga agbabaketa Di dangamin na muti ganas Di bakit akainayan ayan Ipumatol iti bakit Kaskala at taglang Awan sa pulim di kinasamit Arakok na and inage Di bakit nasingsingpet Nabangbang luawan mintis Uray nukuri bet-bet Awan sa pulim minakinagaget Dakilariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Di bakit akaromansa Nagpay duma ti ganas na Agbabaketa Isut kunkunada kanya Uray manuy uyawen da Di damit rikna tuy marikna Agbabaketa Kudno nga agbabaketa Di dangamin na muti ganas Di bakit akainayan ayan Agbabaketa Kudno nga agbabaketa Di dangamin na muti ganas Di bakit akainayan ayan Ipumatol iti bakit Kaskala at datlangit Awan sa pulim ti kinasamit Arakog na ken inage Di bakit nasingsingpet Nabangbang luawan mintis Uray dukuri bet-bet Awan sa pulim minakinagaget Dakilariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Di bakit akaromansa Nagpay duma ganas na Agbabaketa Isut kunkunada kanya Uray manuy uyawen da Di damit rikna tuy marikna Agbabaketa Kudno nga agbabaketa Di dangamin na muti ganas Di bakit akainayan ayat Di dangamin na muti ganas Di bakit akainayan ayat Asawa pilyet tutay adut kwarta na uray bakit ako ri
betbet agpay sutay kunkunada uray bakit no masulay agluwa nukudkude ay kumayet keda ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da Gentay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruba ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da ngentay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruba indem kutun tital-talo Umay kan ading tainta agay ayam ay ayamen ta tay batuta ni tatang nakalinlinis nagganas nga iggaman no mapet-petang di munto malipatan batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin abalaan taadda amot na no peace item adda ipugsik na uray lang ang maulaw di matamaan na batutan ni tatang tamit natin lulukwan get magustustuan na ay ayamen inanang no itira di nga agrunda da tatang at itong batuta na iso o sarenda tuy met batuta nalukmek anabaken ket tirigat na tiritamaan na lunte batuta anangiranta ngay sagot kuntuken ka ison ko di ay ayan ta into magpastikalay sa kan ading talinta agay ayam ay ayamen ta tay batuta ni tatang nakalinlinis nagganas nga igdaman no mapet-petang di tanto
Ket magusgustuan na ay ayamen tinanan, nugit tirabi nga agrunda datatan, at itlog apatuta na isot o sarenda. Tuymek batutak, nalukmet anabaket, ngem tirigat na itamaan taluntek. Batuta anagiranta, ngay sagot untuken ka, isunto di ay ayang ka, inton malpas di kalaysa. Isunto di ay ayang ka, inton malpas di kalaysa. Noon nang kami ay tawagin, na ako ay magsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-drafting hanggang sa regional. Siyempre ang buwan ng kami ay maasay doon sa tuburan. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, sila ang aming kaaway. Mayroon isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Mayroon isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Tuburan, Basilan. Akala ko noong mundo ay katapusan, sa nagbabagang punglo, kampay di kamatayan. Omega Company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa
sa Mindanao, Tuburan ba sila? Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang kong lukampay di kamatayan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang kong lukampay di kamatayan. Ilagay ko tandanin sa nagretiro, tano tirami tinakbete ni kaskaso, iparipip ko pa'y kay tuy ilig ko, gem
patulan ababaero tiraen na uray paino kim mabaliw awan pilyen na nga langa uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified at boy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na na minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakit-kibin na ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadam nukumangamin linepelam taarem mo ngaglaplakunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ni Mang Boyet natangken ti ulo na di agnakem muray palken ni bakit na gaputi arem na adi matepelan ni Boyet kanayong nga madugulan ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang lukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang lukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timaganganad mo Barok. Empakanda nga ang agas kada kami nasamay daytoy ken putput no oray padasenyo di man
doktor nga matawid ko sa buwan pinulong kon. Aray ko. Nabalik ko ano dahil panakdal ko matawid ko. At sa ina dahil arthritis na dahil yung manakatanong ako hindi. Ito ako. Magsipit ni doktor tong sunak man dahil ay Speaking of reality, dahito man ti may isang kantang maipaay ka dagiti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Kantalaeng karubang no daman kinagpaisuanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin nga kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Secret. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakkel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apanda kalisyan. No nagnakan ti kaadwan, talyawan data postura. Kaduan na babae, araba abda katrabii. Day tamat, jo abagim, kaayayo da akirni. Ngeman yan, akitut ni, tilaing muha ng pili. Sinarak mo, kay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay di uping. Aglansyaken at sagat, agpisuken agdengdeng. Daykat naganag mo, iti ka pipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampiranawan. At tapay tinagsamal, na mati nga ikalaysan. Arig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarat sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansyaken at sagat, at pisukin at dengdeng. Daytat nagalab mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kela at nga agtaray ka. At daytan ti tudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansyaken at sagat, agpisuken at dengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansyaken at sagat, at pisuken at dengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo,
di ka pipili. Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na nga klon kanyam, idi bardang isit ka lang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Sa Mildred, jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ang asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno.
bukel ay nyug dayta. Nung nasilang jay bukel kamatis dayta. Nung nakulong jay bukel ibong dayta. Nung nakuti jay bukel sikong dayta. Tambo-tambo Nung nalabaga jay bukel bugbugay ko. Nung nangisit jay bukel takit kaldi. Nung nasiling jay bukel akal. Nung natangken jay bukel ay nyug dayta. Nung nasilak jay bukel kamatis dayta. Nung nakulong jay bukel ibong dayta. Nung naputi jay bukel sikong dayta. Kulong jay bukel ibong dayta. Nung naputi jay bukel sikong dayta. Anak man, nagkalpalailang, siya'y igit di bye-bye. Maabisak, amang buyat daluyon, aparnuayan di taaw. Maliknak man, puloy di angin, akala di isa. Intog ako, iti kadaratan, pamriyak ang tangarin tilawan. Timaktera, kaadang mapasugat ko, lalaki agwa po. Inornas ko, bukyan takder ko, paring no mag-am-am mo. Idintaan si Deket inisama, ngayon din akong kagano. Panakita kilatan, tiin surat ko, ilalabas na tibatog ko. Gusto natin magkitarak kita, kasakit na silanganan. Katay tayag na di ko kalatan kasi kanaga, mailang pagsabeten. Tatay pusok ang pitik ko daye. Tsak inggaan, kit inagsurutin, tanagan natin nakamre. Sinayang di oras ko pintarito, ket
ayaan niya tibaga. Siyak ni bading girl, si istorbo at panagbiag ko. Check! Kasalanan yung di ba upang ko? Sakit sa amin, panatangis ko. Siyak na pumalaki ang amo. Baklanit kayang tunog ko. Gawa po, dito na patalkan. Tasyang puntay na agalan. Uray na talaki, when nadamat yun, maglamit amang limlimo. Uray na talaki, when nadamat yun, maglamit gayam-gayam ko. Uray na talaki, when nadamat yun, maglamit gayam-gayam ko. Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kitkimit ma nagtibayo tuy kaungat no tilang na tinet paudi di pa maginawa sexy at ang wensan ti 60 yung ay na bailat makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailat inababato makaalino ti patong na makaparuso pailat kinina agbabaketa isut kun nada kaniya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulin di kinasamit arakok na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget Dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpay tuma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kaniya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulin ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet
Awan sa pulemi na kinadagket Dakilariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Di bakit akarumansa Nagpay duma ganas na Agbabaketa Isukon ko nada kaniya Uray manuy uyawen Dagi damit rikna Tuy marikna Agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan ayat Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan ayat Tuti agasawa pilyet tutay adut kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kunkunada uray bakit mo masulay agluwa nukut kuder ay kumayet keda ay wen kut kuder kumagat kut kuder nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da Gentay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da ngentay babae abungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun tital-talo Batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin abalaan taadda amot na no peace item adda ibugsik na uray lang ang maulaw di matamaan na
tirigat na pitamaan na luntek. Batutaan na iranta, ngay sabot kuntuken ka, isunto di ay ayang ka, into magpastigal laysa. Kan ading tainta agay ayang ay ayamen ta tay batuta ni tatang nakalinlinis nagkanas nga igdaman lumapet petang di kanto malipatan batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin amalaan taanda abot na no peace item at da ipugsit na uray laang maulaw di matamaan na batuta ni tatang tawid na kenlulugwan ket magusgustuan na ay ayamen ni nanang no itira di nga agrunda da tatang at itlog at batuta na isot o sarenda tuy met batuta lalok met anabaken ngem tirigat na itamaan na lumunte batuta ana iranta ngay sagot untuken ka isunto di ay ayang ka inton malpas di kalaysa isunto di ay ayang ka inton malpas di kalaysa.
Thank